हाय फ्रेंड्स केमती अच्छे आपण मैंने ठाकुर द्वारा भल थांतु आम बहुत भल अच्छे आज आज तो किसी ब्लॉग करूँ फैमिली ब्लॉग करूँ कि डीजे गाड़ी ब्लॉग भी करूँ आज खाली माने आम फ्रेंड्स मैंने जिते सब कमेंट कर कमेंट रे सब आंसर आम दबा एमती हाथ माने लेखिकी देवाई लेट हो तो से आज फेस टू फेस कहीदेवा ब्लॉग मध्यम तो बहुत ज्यादा गरम पड़ी देखो बाहर से बस गरम है टाइम 4टा है तो गरम पड़ी बहुत ज्यादा गरम हो तो चलो स्टार्ट करवा कौन माने कमेंट कर तो चलते स्टार्ट करिया श्रीराम भवानी साहनी ब्लॉग ये भौणी कमेंट कर कंग्राचुलेसन भाई भाउज भगवान सब एमती सुखरे रखु तुम फैमिली को जय जगन्नाथ धन्यवाद भौणी आम वीडियो कमेंट कर सब बड़े आम सपोर्ट करूँ एमती वीडियो देखु था भल पा दिखाँ नेक्स्ट जो भाई आपन को लव मैरिज ना अरेंज मैरिज आमर लव मैरिज है भाई आपन को घर कौटी आम घर हूँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ना बालेश्वर को आसत बार 30 बालेश्वर ब्लॉक बस्ता घर हूँ साहाड़ा बालेश्वर आम घर को आसत 30 किलोमीटर रास्ता है नेक्स्ट लव यू ब्रो तुम डीजे साउंड मत भल लगे थैंक यू भाई आपन को डीजे गाड़ी रे केतना खर्च है भाई मो वीडियो रे कही बारंबार केते खर्च होई और टोटल ए टू जेड वीडियो देखई देछि जदि न देखि वीडियो देखो चेक करो और सेटा आप जानि पारे तथा मैं कहि दछु मो टोटल गाड़ी खर्च है 14 लाख टका टोटल ए टू जेड जहाँ लगी गाड़ी 14 लाख खर्च होई यदि कौन खर्च हो लगी अपने मो चैनल देखु चेक करूँ सब डिटेल देछि जे कथा कहवा कथा नुहे मु सब कथा कही वीडियो शेयर कर देख सब जापर कंग्राचुलेसन ब्रो फॉर 5K सब्सक्राइबर एंड कीप माड़ी चलो थैंक यू भाई थैंक यू भाई भाई भाउजंकर घर कौटी मो घर तो यहाँ साहाड़ा तुम ओरिजिनल घर के माने बापा घर हूँ साउड़ी माने शाशु घर साहाड़ा बापा घर हूँ साउड़ी से बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पाखापाखि यही 7-8 किलोमीटर दूरता रखिकी घर नेक्स्ट भाई बापांकर कौन होता बापांकर गाड़ी एक्सीडेंट होता माने बापा छिड़ा होते माने टांकी आमर बालेश्वर आसवा समय से गोटे टांकी अच्छे दरड़ा पाखे टांकी अच्छे टांकी तेल पकि से मैंने रास्ता पाखे ठिया होते तो सडन आसिक ट्रकटा पछर बाड़े देता तो सडन से एक्सपर्ट एक्सीडेंट होता देखो बापा देखो भाई पश्चिम बापा सी गोटे आउन आउ गोटे हूँ भाई माँ मन के दुख दबनी तुम कह माँ मन के भी नहीं चिंता ना ना माँ को कौन दुख दि से तो माँ ना माँ दुख दि कौन सेमतिका के भी हेनी जो भाई ना भौणी भौणी जो भौणी मैंने कमेंट कर कहीं के दुनिया रो के माँ को दुख दिए ना है तो आम भी केवे दबुनी है कारण से माँ आमर नेक्स्ट भाई आपणकर बाहागर केते वर्ष हो गला आम बाहागर 7 वर्ष हो जाइए 7 वर्ष 7 वर्ष हो जाइए आ गोटे भाई कहार एते राग तुम ऊपर सब चिर देछि सुंदर वीडियो राग कथा कहूच कहीं कौन टे ऊपर चली गले हिस्सा समस्त करती
ସମସ୍ତେ କିଛି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ମୋର ଭଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉ ସେ କେବେ ମାନେ ତାକୁ କେହି ବି କହିବେନି ଯେ ସେ ମାନେ ଧର ଯେଉଁ 100% ଲୋକ ତାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭଲ ବୋଲି ହେଲା ସେ 90% ଯଦି ଭଲ କହିବେ ଆଉ 10% କହିବେ ଖରାପ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତୁମର କେତେ ଆସିଛି କୁହ ଆମର ପଇସା ଆସିନାହିଁ ଆମର ପଇସା ଆସିନି ଆମର କେବଳ ଗୁଗୁଲ ଏଡସେନ୍ସ ଆସିଛି ଏବେ ପଇସା ଲାଗିବ ଆମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଏଥର ଆସିବ ଆଉ ଆସିବ କି ଆସିବନି ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆସିଲେ ଆପଣ କହିବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ସେୟାର କରିବୁ କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ମୁନା ପ୍ରଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ବିକ୍ରି ଯେ ବେପାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୁଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସତରେ ତୁମ ହୃଦୟ ବହୁତ ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଏଉଠୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁଲ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଡିଜେ ଭାଇ କୋଟିପତି କାର୍ଡ଼ ଭାଇ ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ କୋଟିପତି ଭାଇ ଫଟିକି ଚଳେ ଭାଇ ମୁଁ କୋଟିପତି କୋଟିପତି ଭାଇ ମୁଁ 5,000 କରି ହେଲା ଆମେ ଗରିବ ହେଲା ଫଟି ମୁଁ ଘରେ ଚଳେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଭାଇ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅଭି ସରି ଇଡ଼ିଅଟ୍ ଭାଇ ଭାଇ ତ ନାଁରେ ଭଲ ନାଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡ଼ିଅଟ୍ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଭାଇ ନା ଇଡ଼ିଅଟ୍ ଅଭି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି এই চ্যানেল নাটা তো মোর নিহাতি মনে রহিব মানে মাইন্ডর পুরো ফিটিং হয়ে গেল এই চ্যানেল না প্রথমে পরিবার নিমু ইডিয়ট না এডিট না কিছু মানে ইডিয়ট কইবা পাই টিকে মানে সে ভাবলে না মানে ইডিয়ট হেই নথো এডিট হেইতো হলা মানে ইডিয়ট কে না না রাখিব না ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମସ୍ତ ନା ନାର କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନାଟା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଜମାର ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ନାଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେହେରା ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାରେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତିକା ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଜମାର ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ଟୋଟାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଆର୍ ହିମାଲ ଅଫିସିଆଲ ଏଇପରା କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ସେମିତି କହିବେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ମାଆଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ ରାଜେଶ ଦାସ କେବେ ମାଆଙ୍କ ମନରେ କିଏ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ କି ତ ଆମେ ବି କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବୁନି ତ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କୁମାର ମୁଖୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ଖୋଲିଲେ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଲା ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲୁ ଫେବୃଆରୀ ନା କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାତ୍ର ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ହେଇନାହାନ୍ତି 3 ମାସରେ ଲୋକ ତ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି 60,000 ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ସେମିତି ହେଉନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମର ବି ଟିକେ ହେବ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମ ବିହେଭିୟର ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଲଭ୍ ୟୁ ଫର କେବି ପ୍ରୋ ସାଉଣ୍ଡ ଘର ଚିଡ଼ି ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ନାଁଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ ମନିରିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିକି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
पीयूष पीयूष पीयूष। पीयूष पीयूष के स्पेलिंग मिस्टेक हो जाओ है पीयूष पीयूष से कर देखो कंग्रेचुलेसन ब्रो 5 के सब्सक्राइबर थैंक यू ଜାଣିନୁ ନା आउटे जितेन कुमार पात्र नाइस साउंड भाई भाई टिके डीजे केमिति ऑपरेटिंग करूछ टिके डीजे भितर देखा भाई देखो से भाई कमेंट कर ठीक अच्छे भाई आम प्रोग्राम आसिले आप देखिए पूरा एवं तो जब साउंड टेस्ट काली है पाल ढाका गरम पड़ा से भितर ठिया ही होना एत गरम तो नाइट प्रोग्राम देखिए आपको रिक्वेस्ट आप देखिए या ना हूँ प्रशांत नायक देखो ये भाई कौन कर भाई आगु को माड़ी चल एवं तो बहुत किसी करार अच्छी पछ घुचा हेब ना ओके लवी ब्रो केउझर केउझर भिड़ी देखते भाई भल कमेंट कर देखो थैंक यू भाई हेब ना ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ଟିକେ और ये कर भाई भाई माछ पर केते लाभ होला आप डीजे गाड़ी कर କୁହ କୁହ ତମେ ଏଇଟା କୁହ କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ସେଥିରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି କରିଛ माछ बेपार मुझे आज नुआ करनी 8 वर्ष बेपार कर 8 वर्ष पैसा गुछी रखी स्वप्न थी डीजे गाड़ी करी बोली नुक डीजे गाड़ी देखुली इच्छा था नुक डीजे बाजिकी जीव मो डीजे था कि मो स्वप्न पूर्ण करने पाई बेपार करी घर चलिकी पैसा किसी गुछी गुछी रखिकी 8 वर्षर गाड़ी गोटे करी आपन गाड़ी भल लगुए गाड़ी आप बुकिंग करेंगे है भाई ए सीजन पर गाड़ी बिक्री कर दिया जो गाड़ी बिक देखिए गाड़ी बिक 40 गाड़ी बिक ना आ गाड़ी माने गाड़ी चला जीवनी सेरा सब पैसा पड़ी जाजु घर टंकाटे भी रहउनु घर चलिया ପାଇଁ असुविधा होउची को गाड़ी बिक्री करियो ना करियो तो कथा रो गाड़ी बिक्री हो गाड़ी जदी बिक्री न हबो मु एथरा टंकाटे भी घर गाड़ी मिनी भाई माने किस करे गाड़ी बिक दो स्नैप होचंदी गाड़ी बिक्री हो चैलेंज माने कमेंट अरे से गाड़ी रो जत्ते माने जत्ते पैसा आनी के इन्वेस्ट होउची जो माने जाड़ू से गाड़ी रो पैसा आसु कि घर व्यापार रो पैसा आसु सब पैसा नहीं से गाड़ी भितरे हला तथापि एपर्यंत भी सार्थी लगी पारुनी लाभ किछि भी नहीं सेतरे तुम्हें पैसा दो तो भाई की भाग 2 लाख टका मो भाई दे पारिबन मो भाई बोर्ड हे नहीं छोटो छोटो माने से माने उनको पाठ पढ़िया ପାଇଁ जाउची तुम भाई बोर्ड इनकम कर दबो दिन गया आउडू जो देखंतु जीके मैक्स गेमिंग भाई कमेंट कर जीके गेमिंग मिक्सिंग भाई कमेंट कर भाई तुम्हें बहुत सुंदर वीडियो बनाऊ तुमर 100K बहुत जल्दी हो एमती वीडियो करबे थैंक यू भाई माने 100K माने लक्षे सब्सक्राइबर आपनकर सपोर्ट दरकार भाई थिले हमें निश्चय 100K पर्यंत पहुंची पारिबो सपोर्ट न करने सपोर्ट करि चलंतु सपोर्ट करंतु हमटे आगु बढ़ाई चलंतु आ रूपक कुमार सुंदर ब्लॉग ये भाई मतलब बहुत सपोर्ट करती ए माने समस्ते थैंक यू भाई सब वीडियो में कमेंट करती लव यू भाई है जो विस्मय यूट्यूब विस्मय यूट्यूब विस्मय यूट्यूब से कहते भाई मोर बहुत इच्छा अच्छी मु भी कसाफल जाइए माछ बिक्री करने भाई तुम मोर मोबाइल नंबर दियो कथा भाई माछ भाई माछ पर प्रेस्टीज ना माछ पर छाड़ी जहाँ घर प्रेस्टीज पाइब इज्जत पाइब माछ या पर प्रेस्टीज ना खाली माछ पर घाटी तो घर सारा आई सारी रात शुला पड़े बस ना शुन बसुनी बस मिछ कथा बास करे नहीं आउ जदि भी चाहले माछ व्यापार करिया ना कसापुर मान को आसंतु माछ कर दिया जियो तांग से कर दे माछ ता हम एपटर माछ में सस्ता आनुजे सस्ता दोजी आपण आसंतु माछ मु कोरिया सिखि दे आपण पूरा धनी हे जे पूरा सेपट लाइन रो माछ बहुत रेट बिक्री होछ भद्रक अनुगुल केउंझर बालेश्वर भुवनेश्वर माछ किलकर से मैंने 100 टका लाभ रखते 100 टका जदि माछ जदि किणवे 20 टका बिकवे 200 टका 100 टका 200 लाभ किलकर आम गोटे पाख ना माने केते दूर रु आछंती तेल पुड़ी की सुनंतु सुनन कहू भाई सुन से माने माछ एठी पानी के हम खोदी 30 टका सुनंतु भाई तुम कहू भाई विस्मय यूट्यूब भाई पानी के हम किणा हो 30 टका तो सेपटर बिक्री 150 टका माने किलकर कितना लाभ चिंता कर 150 टका 120 टका बिक्री बनाइबो चिंता कर किलकरा 100 टका 100 लाभ
ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମେ ଦେବୀ କ୍ୟାମେରାଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ତୁମକୁ କ'ଣ ସବୁ କମିଶନ୍ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ପଇସା ଦେଇଛି ତୁମେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦୋକାନ ଯାଉଛ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ଆରେ ଭାଇ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ ହେଲା। ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଭାଇ ତୁମେ ବକ୍ସ ଏଇଟ୍ରେ ବନେଇଛ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କର। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି 3-4 ଥର ଯାଇଛି। ପାର୍ସନାଲ୍ ମୋ ହାତରୁ ତେଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବେପାର ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମୋତେ 1 ଟଙ୍କା କିଛି କମିଶନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭଲ ବିକ୍ରି ହଉ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ ଭଲ ବାଜୁ ସେତିକି ମୁଁ ଚାହେଁ। କମିଶନ୍ ମୁଁ କାହା ହାତରେ ନେଇନି ଭାଇ। ତୁମେ ମୋତେ ମୁଁ କଲ୍ କରି ପଚାର ଭାଇ କିଏ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେ ଜିନିଷ ଲୋକ ଆପଣ ଭଲ ବାଜିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ନମ୍ବର ଦରକାର ନମ୍ବର ଦେମି କଥା କୁହ କିଏ ଜିନିଷଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। କେବେ ମୁଁ କାହାର କମିଶନ୍ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଡାକନ୍ତି ହୋଇ ସେଠି ମୁଁ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ଜିନିଷ କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବି କିଛି ତା ଦରକାର ସେ ହେଲ୍ପ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଲୋକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ମୋର ଟିକେ ଲାଭ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବରାମ ନାୟକ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେରେ ମିନି ସାର୍ଫି ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆସିବ ଭାଇ। ମିନି ସାର୍ଫି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ତ ଦୁଷିବନି ହେଲା। ଏ ପାର ଲାଇଟ୍ ମାନେ ମିନି ସାର୍ଫି ଦେଖାଯିବନି ସେଟା ପଇସା କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। 4ଟା ମାରିବି ବଡ଼ ସାର୍ଫି ମାରିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେନାର ମାରି ଭିଟୁ ମାରିବି ଏବେ ମାରିବି କହିହେବନି ପଇସା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପଇସା ହେଲା ପରେ ମାରିବି। ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ସୁପର ଯୋଡ଼ି। थैंक यू ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି ପରା ବାହାଘର ଆମର 8 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। 7 वर्ष ହଁ 7 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମୋ ମନେ ନାହିଁ ହେଲା। ମନେ ତ କଷା ଖୋଳ ମୁହାଣରେ ଘୁରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁହାଣ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ପରଦିନ 15 ତାରିଖ ପାଖରୁ ମୁହାଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଇକି ରଜ ବେଳକୁ ଖୋଲିବ ରଜ 14 ତାରିଖ ନା ରଜ 14ରେ ଖୋଲିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ମୁହାଣ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳିବ 2 ମାସ କି କଷ୍ଟକର ହେବ ଆଉ ମାନେ 2 ମାସ ପରେ ଫିସିଂ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଲୁଣି ମାଛ 2 ମାସ ପାଇବେ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ହେଇଛି 4-5 ଦିନ ମାଛ ମିଳିବ। ଏ ଟଲ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟକ୍ କରି ସେଠି ବିକିବ ସବୁ। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ମାଛ ପାଇବେ। 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ମାଛ ଲୁଣ ମାଛ ପାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଲୁଣ ମାଛ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଶୀ ଖାଇବେ ବାଉଲ ଖାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ଆମର ହେଲା 2ଟା ଝିଅ। ଆମ 2ଟା ସାରା ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ସାନଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପୁଅ ମୁହଁ ପୁଅ ମୁହଁ ପୁରା ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏनको କୁହନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ପୁଅ ଛୁଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ନୁହେଁ ସେ ମୋ 2ଟା ସାରା ଝିଅ। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭଲ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ମାଛ ଭାତ ଯଦି ଖାଇଦେଲ ଆମକୁ ତ ଡାକ ଆସ ପୁରା ବଡ଼ ମାଛ ଭାଜିକି ଦେଇମି ଖାଇବା ହାତରେ ବସିକି ଆଉ ପାର୍ସଲ କରିଦେମି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ଆଉ ଘରୁ ନେଇଯିବ ଘର ସମସ୍ତେ ମା ବ୍ଲଗ ବି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମାଛ ତ ଟେନସନ୍ ମାଛ ଯେତେ ଖାଇବ ଦେମି ଖାଇବ ଆରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ହେଲା। ଆମର ପାଖରେ ଏଠି ମାଛ ଶସ୍ତା 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 10 କିଲୋ ମାଛ ହୁଅନି। ଆଜି ମୋଟା ବାସି 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ 10 କିଲୋ ମାଛ ନେଇକି ରେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଫିସିଂ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବେ ରେଟ୍ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେବ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ କିଣା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେଇ ମାଛ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମିଳିବନି ତ ଫିସିଂ ବନ୍ଦ ସାରି ହଂସକାର ମାଛ ମିଳିବ ସାରି ମାଛ।